برز عارف از برای خود ما جمتا کنکوژیا کو هاتی انجام دان دنابا عفرین دا کردن عفرین چدن گوک بلاف کرد چوبان دور لوا کرد همان پرسه کمارسته دکتر جکری به انجام دان اوی کنکوژی پیدا کاری چاوه خلقی عفرین بشکنه و بطرسین ایدی همو کم بین کنترل اویدا دم باش سلاو رز تماشاخان جواب میوان طرف گالکس پاس بري حي سلاوك إيرو العفريني روجة رشاد دامازيران جبر كريارين بيدا العفريني قرنا يكجي كونكوجيا مالاشي حنان بو ام دبيجن مالباتا شيخ لاراج بدي أبرازي امورن سدما في كونكوجيا چبو او مالبات بخوا مالبات بولت باريز سر و ريباز ميروز نجهرو دا هفتیه و شیستیه دا کلک کریاراتن سر به مالباته بله خواستم به مالباته چه چالکوان چه لایان سیاسی لطفی شوراشا سوریه شوراشا گورانتنا واقعی سوری ببه خواستم به مالباته دنگه راستی العفرین قط بکن و طبی وقت دکتر گوتی هیرش لسر کسین نزیکی و مالباته و ریبازاک و مالباته دوره دمشی تایبات اندامن ولایگرین پارتی بشتی و کنکوژیا چی بو طبعا تفاصیل کنکوژیا گله برافور سراتن بلاف کرد چاوا پیاده خود کون کرن درو سر و مالی کرن خاصن سماتا و مالی بشو بینن انه نزیکی جيش حرن وقالك تشويه سربي مالباتي كرك حتى كاربه ويشتغل في شكل كي همجي مافياوي جيم في مالي بكي طبعا داري وي هريشي كندي ابراز بر دكتور هاشم شيخ نحسان دسكير قد دكوا يك سركده بارتي بول عفرينه اداريه بارتي العفرين بريفا دبر و سه چهار روز حبس داشت دو راجی بشكل كتون التنكيه في عائلة العفينة راوستينه چند لجوج دستكاش ورشا سوريا وقو دكتور هاشم بخا ومندستر شعبدي افنان يك كسن ريبادارية بارتي العفينة دبرن خاصة الاليكارية خورطابتن او خورطي داكتن كولانا ولبرنبر ريجيم سوريا لحطانها في عائلة وكو بيادش خارا او نقبين اتشبكي قراج ريجيم سوريا دركات جهاد اكرم او سرپرشتيا امن السياسي العافية اللي كر قرار جوي دركات خورتك وقت جقدار طبعا بياده الواتي دخازي ليبورينا بخازي وكو كجا عمود دخازي خورتك وقت جقدار حبابة دخارن مخدرات بي عفرين تسيمي كربونا جبو جوابا عفرين بطيبات ويا كردي حمود ديك بديك تمام بشتي فيكم كوجا العفرين تشيبو بشكل كي يعني اما قدغه كرنا دركتنا شارعي ده انجمن اجتماعي كردي قريبو بشتي فيكم كوجا خو پیشادان که لعفرین چه که نجی چالکوان عطانی بریارک درکت و دسته بلند آوا بیب سر پشتیا سروک مسعود برزانی که مکانی لعفرین دانستاندن بکرا او مکانی با حرکت بکرانا و دیسا پیاده و پیمانا حولیره و هی آعلوی دیگ دا دیسا تو بریاریوی نمشاند لعفرینه و هجومی سر انجمان جي كرن و سر چالکوان جي كرن و بردوام بون بتنفيذ مشروع الرجيم العفريني. باشا كاك عارف بردا تقولكو هاشم شيخ نعسان و الشيخ عبدي سرپرشتيا كارن بارتي چالاكيان كنروا خورتين كو دادكاتنا كولاني و لدوجي رجيم رادوستان هم كارن بيجن كو بيلان جهه كو بيلان تدهاتي دارشتن يعني قو انجام دانا بيلانه برين ماين رجيمه اسد بونو بيدا بجيكرو چكدارين وي اكيد زاني او
بريار الرجيم دركت وادوات التنفيذ بيدا وهيزن بسر بريدا بابين بسر برشتي اوي خورتي مخدرات ودخار اوي تشكدار باشا كاك عرف بريار الرجيم دركت كاك عرف زي دوباره برخبت مع جامتا وكا مالباتا الشيخ حنان قالوا لسر است يعني بون منا دوسيا بحث كن دوسيا كوم كوجي هر دنابا عفرين دما يانجي هاتا دنگويش بوي است ناف دولتي تاكو افكسن كو كوم كوجي انجام دانور ناس زادان هاتيه بلند كرن بلابون كذا حتى انا بيدا افكم كوجيا نبي اعتراف كري هناك بتينا افكم كوجيا مكر من تي ولا باريزن كرت كشتن تشويها حتى ما تشويها راجاندنا بيدا تشويها بديكم كوجيا دكي وشهيدا دكي بري دمك وكده قلت شو كوجيا عموده خازم برينت خلكه وك زانه کسی خودی کنکوژیا نواتی پیدار نگوتی ورا کمیتا بشین با ما کمیتا جواکی شغلی خالو خارزی با ام صلحی چیه اف کنکوژین سیاسی نه جنایی نه پیدا نکنه شغلی خالو خارزی و کنکوژینا جی بگی اف کنکوژینا دادگان شرعی جرا لازمه حتی نا دستلاتا پیدا لروجاوی سوریه نشرعیه چم که طرفی داتی نشان کرد و تكسي بي اعتراف نكري وكو بلاتي كرد لروجافا كسي بي اداري اعتراف نكري حتى دادگان جي دار كفن ورن محكمة دامزرين وكو جرائم دوك جعفرين حتى ديري كيبونا هذا ور المحكمة كرن محكمة شرعي جراكن دبن سيا اطراف المحايد وامم متحدة جمرة زانبه جبرتشي سدمي هيدا بي كريارنا كرن و اوه ناوه مظلوم کوبانی چین چیلو و وقتی ناوه خا چین چیلو بی خاطرین ها جنرال او بحث بتنا او بخاص سر کرده بو کنکوژی عفرین و کوبانی و عموده و بنشاف کرنا کسین اجتماع پرور حقائق القلوي هنا زانه كي بريال بري ببيت کنکوژینا بکر زانه كي سلاح راكر و زانه كي تقین کر و كي شهید کشتن هوا اگر براستی دخازه گاون باش در بال بکه کنکوژیا جی بی جی بکه لازم آشکارا بکه و کسنه به ریارنا کرنه نوار شغل خال و خارج و پیکنه دو چارچوب حزبیتی تنگ واره به شکلنا بحث بکه باشا کس قبول نکه کس نر اتشتا گیدن جی بیدم ترا بیجم گور نیزی بینام تایوات جوه عائله را زنه مخابن اب عائله نه محتاجه یکی وقت مظلوم کوبانی او یدن وره به ولا لیبورین اف عائله دسپیک دا عائله رسانه ولا بارزه اف عائله دخازه گاوت هیرو الرجعات دبن وکو برهاتنا لاین سیاسی جبو برجواندی حقی ملتی کرد سوریه وره دستنشان کرنج پیش پروژه سوریه دا دبن سيا بروجا سروق مسعود سالا 2011 بانجل لان السياسي كي يورن يا كريزيا مالا كرد بباريزن بو ان كانبن ما في خاص بشروزا سويدا بباريزن اگر فيادا دبن فا بروجي را هره التوقعات به اجمل بطن نبح وجالي برونا فيادا يجي چمك اي حقيقه ببخشينن يا كريزيا ملتي كرد اگر خطواني جدي بن اما فيادا كي حرب جاري وري حر سالك اگر ضعیف بول ساحه روجاوا سوریه کسن تین بکار تینن جبر جواندین هند دولت دارا حجر ضعیف بو وره موضوعنا وکی و برینه خلقه وکی کس وره ناده پیاده و نده مظلوم کوبانی باشا كاك عرف